Mbahaye ikaze mwese bakunzi ba M Media TV, by'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora, ndabashishikariza kuyikora. Mbahaye ikaze. Sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere Qatar Airways yongeye gukorera ingendo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe nyuma y'imyaka 3 yari ishize zisubitswe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibibuga by'indege Rwanda Airport Company cyatangaje ko Qatar Airways izajya ikora ingendo enye mu cyumweru za Doha Kigali. Umuyobozi wa Rwanda Airport Company Habonimana Charles yavuze ko bishimiye kongera guha ikaze Qatar Airways kuko mu Rwanda ari mu rugo rwa kabiri, kandi ko ubufatanye n'iyi sosiyete buzatuma icyifuzo cyo kugira umugwa Kigali ihuriro rikomeye ry'akarere kigerwaho. Umuyobozi wa Qatar Airways mu karere Yasser Mohamed Ali yavuze ko bishimiye kongera kugaruka i Kigali ndetse ko intego yabo ari ugufatanya n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo abagenzi bagana izi sosiyete zombi bagire amahitamo menshi. Mu gihe biteganyijwe ko 2028 hazatahwa ikibuga mpuzamahanga gishya cya Bugesera. Iyi ni M Media TV, ndakubitsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Naho ubutaha.